Hoy vamos a comenzar con la comisión. Vamos con el primer punto, comparecencia, petición propia para presentar los resultados de la evaluación diagnóstica 2017 de la consejera de Educación. Vamos a dar la bienvenida para ello a Xabier Ezpurua Tellería, Isei Ibeiko Zuzendaria, a Miren Maite Alonso Arana, Hezkuntzako Sailburuordea, y a Cristina Uriarte, Hezkuntzako Sailburua. Ongi etorri. Tiene la palabra la señora Uriarte. Eskerrik asko, arratsaldeon, batzorde honetako presidente Andrea, legebiltzarkideok, arratsaldeon guztioi. Gaurko agerraldiaren helburua 2017ko ebaluazio diagnostikoa hezkuntza batzorde honetan aurkeztea eta partekatzea da. Hezkuntza sailak berak eskatutako agerraldia da. Horregatik, gaur nirekin batera Maite Alonso, esan duzun bezala, Hezkuntza Sailburuordea eta Xabier Ezpurua Isei Ibeiko Zuzendaria daude. Ondo dakizuenez, ebaluazio diagnostikoa gure hezkuntza sistemaren hobekuntzarako tresna estrategikoa bihurtu da. Ebaluazioa ezinbestekoa da hezkuntza sistema etengabe hobetzeko. Hori dela eta, hezkuntza sistemaren lehentasunetako bat da, berezko ebaluazio sistema edukitzea, zorrotza, fidagarria, etengabea eta gure inguruneko erkidego eta herrialdekin homologarria dena. Gure hezkuntza sistemaren berezitasunetatik egoerari eta hobekuntza arloi buruzko analizia eta datu objektiboak emango dituen ebaluazio eredua. 2009tik egiten den diagnostiko ebaluazioa berezko ebaluazio sistema horren funtsezko pieza izan da eta da. Batera, garatu dute irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeak, Isei Ivei, hezkuntzako ikuskaritza zerbitzuak eta irakaslei laguntzeko zerbitzuek, hau da berritzegunek, ebaluazio hori eta horren bidez ikasleen gaitasun mailak eta ikastetxeen eta hezkuntza sistemaren egoera ezagutu ditzakegu. Jakina denez, diagnostiko ebaluazioa oinarrizko gaitasunak neurtzen dituen azterlana da. Naiz eta referentzia gisa indarren dagoen kurrikuluma hartzen duen, ikastetxe bakoitzean abian jarritako kurrikulum garapen berezitik bereizita dago. Helburua da, irakaslek eremu zehatz batekin zerikusia duten egoera eta arazo jakin batzuei aurre egiteko dituzten ezagutza esanguratsuak aktibatzeko eta erabiltzeko duten gaitasuna neurtzea. Alegia, ezagutzez gainera, eskuratutako ikaskuntzak fidagarritasunez hautatzeko eta aplikatzeko gaitasuna izatea dakar. Egoera zehatzetan erabiltzeko eta beren esperientzia pertsonaletatik eta hezkuntzakoenetik hurbileko egoera eta testuinguruetan arazoak ebazteko. Eta perdiko diagnostiko ebaluazioak informazio zabala eta zehatza ematen du. Eta horrek, balio du, batetik, administrazioak bere hezkuntza politikak bideratzeko eta estrategiak eta jarduteko programak diseinatu, abian jarri eta berrikusteko. Eta bestetik, ikastetxeei, beren ikasteko eta irakasteko prozesuen berrikuspen kritikoa egin eta beren hobekuntza planak prestatzeko. El informe de evaluación de diagnóstico de 2017 que hoy presentamos incorpora dos novedades respecto a los anteriores. Por primera vez se analiza de manera conjunta y en un único informe las dos etapas que componen la educación básica y obligatoria, lo que permite analizar el desarrollo educativo como un proceso continuo y disponer así de una visión global de nuestro sistema. Y además, este informe ofrece un análisis de los resultados y de la información de contexto disponible que desemboca en 9 conclusiones globales que permiten comprender mejor las variables que tienen más influencia sobre los resultados, que posteriormente explicará el director del Isei Ivei, que hoy nos acompaña. El desarrollo de esta sexta edición de la evaluación diagnóstica se celebró en educación primaria entre los días 6 y 17 de marzo de 2017 y en educación secundaria obligatoria entre los días 20 y 31 de marzo de 2017. Han participado 527 centros de primaria y 326 centros de secundaria, un total de 21.338 alumnos de primaria y 21.436 alumnos de secundaria. Es la edición con la muestra más amplia de las 6 que se han realizado hasta la fecha. La información fue analizada por el Isei Ivei y se remitió a los centros el avance de resultados y en noviembre se remitieron los resultados definitivos junto con los datos del uso del euskera y el índice general de maltrato de cada centro. Además, se entregaron a las familias los informes individuales de cada alumno y alumna. Con ellos se pudo iniciar la fase de revisión y reelaboración de los planes de mejora del centro, objetivo último de todo este proceso de evaluación. A continuación, vamos a presentar el informe ejecutivo global de la evaluación diagnóstica 2017 que ha sido elaborado por el Isei Ivei. Gaur, aurkezten dizuegun 2017ko diagnostiko ebaluazioen txostena 5 ataletan egituratuta dago.
Lehenengo eta behin, 2017 aplikazioen eta laginan ezaugarrien deskribapena egiten da. Bigarren atalean, ebalotutako oinarrizko gaitasun bakoitzaren emaitza globalak erakusten dira, eta honako informazio hau ematen da. Emaitza globalen bilakaera gaitasun bakoitzean, eta ikasleen banaketaren bilakaera etekin mailen arabera gaitasun bakoitzean. Txostenaren 3. atalean, diagnostiko ebaluazioaren ondorio nagusiak aurkezten dira. Bai, eta ISAIBek eginiko analizia ere gure sistemaren emaitzak hobeto ulertu ahal izateko. 4. atalean, diagnostiko ebaluazio honek ematen dituen emaitzen koherentziaren inguruko analizia ematen da, emaitza akademikoekin. Eta azken atalean, bideratzeko luzetarako azterketa eta gaitasun joerak aurkezten dira. Como ya he comentado, este informe ejecutivo global de la evaluación diagnóstico 2017 incorpora novedades respecto a las anteriores. Otra característica de este informe es que se presenta por primera vez un análisis longitudinal del tránsito de la educación primaria a la secundaria obligatoria a partir de los resultados del alumnado que fue evaluado en 2013 en cuarto de educación primaria y ha sido nuevamente evaluado en 2017 en segundo de educación secundaria. Es la primera ocasión en la que el ISAIBEI ha podido disponer de datos de alumnado que ha sido evaluado con las pruebas estandarizadas y externas en 2 etapas educativas distintas, lo que ha permitido, por un lado, analizar qué itinerarios se desarrollan en el tránsito entre una y otra etapa y, por otro lado, aunque con un carácter provisional, ha posibilitado una aproximación al estudio del desarrollo competencial de este alumnado. A continuación, cedo la palabra a Xabier Ezpurua para que haga la presentación del informe.